هەوانم تە بخێراتن وەکی گوعادەدا من پێشە سپاسیە دەست پێ بکەن پێشی سپاسیا وەشەنخانەیان و بەهارێ و پاشەژی یا قراتانەی ئیستانبوڵێ دەبیاتە ویتکن گوڤ دەرفێدانەمە ئەم لەوێ دەرێ ئەم ئانینە گەل هەردوو ئەمە ئیرۆ سەر میزاها کوردی باخبن و دۆر چیرۆکبێژیە مەممەد و میزاها کوردی و چیرۆکبێژیاوی مژارەمە ئەڤە که محمد یک جوان نویسکاره گو دو کردی ده چیروک میزاهی نویسه ده توهیا کتابی نه همونه چیروک میزاهی جبن بشکه گرینگ جهار دو کتابی چیروکا بشکه گرینگ جه چیروک میزاهی نه و محمد به ترکی دست بنویسه کریه پیشی کتابی که هلبسته به ترکی چاپیه پاشه لکردی و گریه و ده کتابی چیروکا و دو حبجی یه هلبسته به کردی نویسینه میزاها کردی براستی جی میزاها که پیشکت یک هر چه قاسی باوایی که نویسکی نل پیشبریمه به باوایی که شنبر نل پیشبریمه جی به دنوا ملت ده چیروک دنگ بیجا ده وکی دیل و دیه گونده میزاه تشتکی گلکی به پیشکتیه و ده هر وارو قادجیانه ده جی دیگره هر وحد واری نویسکی ده جی سالا 85 ده کواره که میزاهی درد که محمود لوندی و کواره درد خی بنابه میکوت و اف کوار لاوروپای درد که و دنگه کی گله کی برزی وده حتی کوار هجمارا و پیشی به برگ الویس پرسلی درد که و دبیجن کو الویس پرسلی کرده اوه دمه دروجنامه ترکی دجی درد که کو حنکه خوب کرده دکن گو دبیجن الویس پرسلی جی کرده ویتکنه کرد فلان اما حالبی که تشتکی میزاهیه ام دست بکه که وصاجی از ویجی بینم بیری و امه پرسی خواهج که محمد بکن که کو یعنی از پیشی و پرسی بکمشته یعنی چما تخواست باوایی که میزاهی بنویسه یعنی جو کدره هاته بیرات جبو گوت ولایه که داغری آن جبر گوش دلیت هات تخواست تدیت جمع کرده هنگ یاو کجی یعنی هر کس دخوازی بشکه داغری بشکه کماسیت بینی و دور دا او دبه یه تجبر کماسیه که او صابو تدست بنویسه میزاهی کران جبر گوت تخواست تبخوا نوع کمیسیونه که تدست بنویسه کر. بگر تشتی از سپاسی بده به وشنخانه نوبهاری و کراتخانه کتابی. ev defet dane ku emrana daxifin marana ba. Ulen persate zuha bejim jibu min yani az seyirda biya bejim teyme navme Kurdan da gelek caravanstari davi u jiber kamşun da mane yani gelek vereng mane az biya ek navdakim u ne xaşiya yekemin yani va yekemin mikir min bimin dest bekir falan مداو تنايا جخو نمم كونا كو تشتكي كي داس ببكا وهر تشت و ب قناق بقناق كبر بكبر هناك دنا السر هفدي و دقيجة رادية كي كذا هالكشي تدهايا ميزاح جوسايا يعني زمان كردي روجا بيو زماني حتى أخافتن وملتي كرد هبي حتى نها هر تو ميزاح هبيه يعني ام دكارن تاني بيجون كو اف ميزاح كنجي دربازی سر متن کی بو گاوا دربازی سر متنی بو و کنگیشون دا امکارم بیجن کو وک شوازه که مدرن وک parça edebiyata moderne emkal bakın. Tabii mecra mever de betir yani teşit takut yak Mahmud Lebendi ona karikatür ve mesele betir ama yani ciro kere alakadarın. Brasi jana Kurdi te döneri o
çiroken Kurdan da, çiruneke wan da, beti qawliken Kurdan da zeb mizahiye. Yani em bejin esten mizahek bidim u keçelok em de bejin u xo seri hatta beni mizahi hatya dagirtin. Ama mijiki tavayı heye, mijiki gelenper heye, mijiki milletteki heye. Ama milki herkesiye. Gava mexuji le nihiri mesela az bi taybeti çaveki gelo heri pişin Kurda ve metn lekete pişame. Yani helbet ev tişteki modernine ve qeyd ça em bej baxtê dibêje ya wek em nivîsenden av dikin û heta ez karim bêjim ku em divên bêjin vaka nivîs çi tê nivîsandin ev ê persê bikin çi nivîsî wê çaxê nivîsende vaka nivîse û çawa nivîsî duwe nivîskar. Ev tiştên çi nivîsîn herî kevn kê derbasî serpmetdekî kir yani xeba dika min esa berfireh li ser wî tune lê tiştê tê heşê min herî em her ne dîroka ke ek bîra min hawarî da çîroka ke ekê hebû Hacî Cemîlê Haco navê çîrokê jî Melayê Gulê ewa çîroka kêm zêde wan ez dihemîn dikim ku nava her kesî de her deverî û herkes pê dizane yani wira jinek diçe û cilê xwe dişû û ev jinên mêrê wana bêtir xwedê rawacin têkçûn çê diçe û heqaret jina gundî feqîr tê kirin û jinik tiştê tê wale mêrê xwe îro jina dibe ez dixwazim tij bû mela jina meftî falan zilme kirin bela jinekê mêrek duê mela yani duê mela û tê cam hukukê çê dike sulhan çê dike ama tê werî nemê jî bide û îdinik nizanin mêj bike îş karî wî jî her tim wek ça mîzaha giştî bi tesedüfan îşî wê rêda dişe û gava tenê em bêjin rojekî îdî ew e xutbeyê de mela pê bike nizane dixwaze bireve û camî bidine pê camî dişe gava camî her dişe dibêjin ku kerimetê wî heviye û îşê bêtir başçe wek em bêjin fîlmên Kemal Sunal wisa pêkî ewa çîroka tu dinêrê ku wek min gotî ya yani wek dişên dişibin wê her kesî her devê bihîstiye evî neqil kiriye ama neqilkirina wî de temek heye bi bêjeyên xwe bi hevoksaziya xwe karaniye yani sînorên tiştekî modern û aydê nivîskar û vaka nivîsî de ye ya herî kev tê bîra min me ew dîtiye ama belki ez zîdan nakim ku wê kev tir sermetê tune salê heştê nodî em bêjin Enstitûya Kurdî bigire û heta weşexanê dinên li ser nave berhevkariyê tiştê folklorîk de pir tiştê komîk hebûn ew ne jî hene bidin aliyekî ebûn ya modern û min çima çîrokê mîzahê nivîsî bi rastî ji bo min ne tercih ku yani belki ez bêjim ku naçariyek e cî ez lê mezin bûm gava zarotiya min de qala mesela data kirinê pir mesela datine qal kirin mesela pirî jî yê têkçûnî bûn yani malbata me xwe û malbateke û serhildana agirî de cî girtiye û malbateke têkçûye ye û nefî dîtine sirgûn dîtine çine Îranê yani Tirkiye tibê jî gelek bajara gergane û piştî salê 1950 û Afya Demokrat Partî ve gergane gundê xwe piştî wê her tim ev çîrokên têkçûnî yê sirgûnê yê dema şerê agirî her tim hatiye kirin tabii devam de biz îdî ez salê heştê wîne zarokek bûm yani pir zarok bûm ev ne qal dikirin jî derdora not sed salê bûn yani hesab bike wisa wana gelek caran heman çîro digotê serê me de çi mabûn çîrokên nav ew qas têkçûn girîn azar ajal da her tişî de serê me de çîrokên komîk mabûn yani mesela ez binekek bidim û kitêba min em çap nevî hader kevir de jî hene ez dehemîneka bidim hûn hesab bikin û ez mecbûrim yani çawa ez çîrok çima ez mîzah dinivîsim ji ber ku mir de quweta mîzahê dît û derdora ortiliyê wira sêm navendê serhildana agiriyê rêvebiriyê heye yek ji gundê me ortiliye Şîyavqadil jî serekekî serhildanê ye û ciyê ewlê dizî qarargeha wî heye wek em bêjin ku û bîna avasaziya hikûmetê yani li wir leşkerek nöbet digire Swîz û radwin Şêx gava radwa lê dinêre û wek devletê tev digerin tekmîl didin û esker dicibin lê dinêrin ser bana bînê ala rengîn tune ye ya dibêjin ala ça tune ala Kurdan ça tune dên wale tune yani şev kê dê betdarû dibêjin filan kes
falan kes dibêjin warê şêx gasta dike şêx pir zorê çûye yani yê bikuje yani. Gava gas wî dikin ew nêbetar direve tê navrana wî kesk û sur û zer e. Yani hesab bikin o gava hazar hat insan ser bifikirin bêjin ku em sosyopolitik bindirin ev mesela Kurdan Kurd çima têk çima ser neketine ev her şey izah dike. Ji bo min ev minek bedilî hezar kitêban e. Tu tewrîsiyê nikare tiştekî bînin izah bikin ku ev millet çima şundamaya ew dexse ortê. Ya duyemîn dîsa gundê me du kes ez baş naz dikim û ez daviya nabêjim ez ew x û y nav bikim. Her dema serhildanê da zarok bûne. Devlet hesabê dike ji bo serhildan têk biçe cê agirî piştî meha heftan şunda berf nehele ji ber ku wira ganî tune min. Gundî zozan yek derdorê cî diçine rênjberî dikin ava wana berf dihele piştî helandina berfê û xizik heta demekî tê dizên ava xwira digirin hinek çala çê dikin ama ev ji wek 20 roja zêtir dayax nake me 80 şontir av tune. Devlet hesabê çê dike baliye havîna dereng û nêzkî payîsî û çaxî operasyona mezin doan dike. Jêrî nikarin wernê gund avê biherin. Jorî jî zaten îdî berf nehele û yê dihele jî alî îdirê ve diçe av berveranayê. Alîkî de wana bombebaran dikin û bomba davêjin û tewaran mixan davîne serserê wana. Gundî yek were cîvêne serhildanî bela wela don. Yani du malciyekî, sê malciyekî binek kevire qaşa zizilan zagan xvet şirin. Malbata X yê jî ciyekî xvet şirin. Yani havîna derenge av tuneye çend roja tîna yê bibecin. İdi biryar dedin debêjin ku divê ev zarok hayatê bimînin ça bikin divê zarok mecbûrê mîza hevde vexin. X ye debêjin tune X mîz bikî ye vexwe ye tune mîz bikî X vexwe. Zarok ji pir talepkarî vane. X mîz dike ye vedixwe. Paşê de dor hatiye ye mîz bike mîz nake. Dikin nakin û fêla dike dibêje na mîza min nayê. Diya wîlê dixe û alêkî de gava xizav hereket bikin tepe wana tawra difirin falan filan. Jêrî cezkerine yê wana bikujin. Dibêjin na ez ancak mîza min têra me dike wez bit newiya ez ê bibirim me ça bikim. Yani hesa bikin yani em bêjin Harry Bergson tu bigirî Arthur Koestler li ser teoriyên mîzahê dema dinivîsin û tiştek wiha dibêjin. Dibêjin ku gava ji tiştek ji bo mîzah divê ji du hebingeh wî hebin. Yek hayata rastîn de mantık wî hebe ya denê de jî vê mantıqî gorî hayata rojane em tev digerin ney qebûl kirin. Yani em bêjin ji bo hayatê bimînin mîzxarin normal e ji bo hayatê bimînin çêkî vexin. Zarokekî jî ji bo hayatê bimînin mîzah da eydinî wî talep bike ejî normal e gorî mantıqa hayatê bimîne ama werî hayata rojane tu insan ser mîzê hev naxwin. Yani yekekî ribe mîza me vexe û du heqaret. Ama yekekî dibe te çima mîzî nadî min ez mîza te vexim li pey digere. Gava minekek Arthur Koestler kitaba xida dide navkirina wî de dibek ve şaşî çê bikim ji bek lêvkirina wî pir zehmet e. Çend mînakê mîzaha meşhûr ya Ewropayê dide rojekê dibêje jinekek diçe derê mêrê wî tê lê dinire jina wî hembêza papaz ye. Mêrekî diçe ciyê papaz jê lê dinire û mereketên papaz dike wan dike. Gava jina ya vê dibîne zehêrsa wî tê. Mêrê xwe divê çi dikê dibêje. Mêrê dibêje min dît ku papaz karê min hildo ser xwe min jî xwest ez karî bikim. Yani mîzaha yani verda mantıkekî rast e gava yek karê ekî bike êdî diçe karî wî dire ser bilêxin ama dorî hayata rojanda û yek jinekî bilîze û ejer berî ve karekî dibike ney qebûl kirin. Yani hayata Avrupa'da ev minak balam kişandı bu. Gava tetî nav Kurdistanê û Kurda û tişe bilata dikişîne jî mixabin ev hert minakên muazzamen. Yani ji bo wî min ev hêz û quweta mîzahê dîtibû. Yani gava insana dubare dikirin, qal dikirin, dixwestin yek dîsa qal bike hem digiriyan hem jî digotin mera qala ekê bike. Çawa al hate dizîn, çawa tune bû, navrana wî kesk so zer bû. Yani Virda mi du tişt farkı. Yek insana her tüm û keniyana
بویا ام بیجن حبکی خپی رستوران کرنه یعنی او کاتارسیس به کاتیا رهابیلیته بونه یعنی او جی دیگه یا دونیجی او جبو بیرا تکچون استرهالدانی آوا ببه او bir neçe mizahi aliye ki daji ava bara halda serxon yani çava dengbeja kalkır u gotni u kırnasitran u gele caj millet navaxa da bevi hostatiya xun u bevi mizaha xun axurt ev daxisna peş u hatta ve kare anin peki eşma denisim yani ez ve nevek misyoneki ez ve geçti gelen peri ez ve babar dikim yani mümkün ne herkes bu neviskar herkes nava هنرمند و هر کس نبه استرامبیج دنگبیج و نبه جوکی ده هنک وی رولی هلدن سرخون و قابلیت وانه جی نیزویه یعنی وی هایی ده از بیجیم برپرسیاری که وانه هیه تمثیلکاری که وانه هیه از خوشی وی باور دکم و هنک در کهون او جورو که بیستن اجبو تک نچن و تعمه که ادبی جی لی بکن وی بیری کورتر بکن یعنی جخو evne arşiv çe dikin o embijin berhem maddeden berhevdi çe folklordan hevde per bir kıymete o evne kare dikin jibo arşivi jibo tamaka edebi u mijek le çe be u ev bir xortur be estetika gijte de hebe bu bare milletteki mali milletteki o edebiyat devi o edebiyat mizah jit belki vi hayım halda ser melexun ve gavez ve bejim vaşa gelek spas spas hoş yani duvara tişteki gerek ki balam kişen yani dinav kurda da per zede trajedi hatnen jin yani serhildana da bey serhildana vakidinci jiyane ke tişek karasat u trajedi hatiye seri kurda yani ka yek garib rahati beji lebes لجل وقاس تراجيدي أو قاس مزاح كخرج دركتي حولي أساس سدمة في جوتن ليه مثلا تشيروكيت ده تشتكي دي جو بلام دكشة نهاية لجل واتشيروكي جو دناف جل ده هاتن جين وتبواي كدي تجمرة نقل كرنا تخصنا فورمة كدي شوازة كدن تشيروكي تاي جو ناف باجر جي درباست بن هنا مثلا كتابات الدنيا تشيروكي كبنا في لايك هبو يكجي دوزو دليل هبو يعني دمات وانا نویسه یا کتابه خود دوسیه خو آماده دکت چوا بریارا وانا دی یعنی از نویش جروکا برجنا جگل بن یا جی هنگ جی از بخوا وال بسیورینیم لهفدو بینم تشته گم دیتنم جیانه یعنی او پیوانا وینا چل لجبتا وتوينا او دكي يعني مثلا چما نويجي يعني حمنا چيروكي از بيجم جگوندا يا جي دردوري كردستان لي هن چيروكي اسطنبول هن چيروكي جگوندا وزا بيجم تاغوت هاتي بيرمز بيجم مثلا چيروكي ملا دقت بك زياده مكان نبر بچابن يعني مجرد ديجي گوتبو سبب ويج اف او قالكرنين azarın ve zaruk bu malda o derdorem hatta kırın jeber kurda mekan ben pimi dışkıtin yani minizan bu ev bu yerin muruf kaldıkın o kadar içibiye o benim kadar icavuna jeber ku gava qala mesela dikrin nişkivda kaldıkın o meselek dalini yak idri de bazdı yak bazidi yak Kayseri yak İran'ı o Tahran'da bazdı yak Makka'da bazdı İzmir Aslanca'da der bazdı bu Embejin Erzurum'da der bazdı bu min ne zanı bu ku teveb dernet pırzaruk bu her zanı bu ku yani zertkirna mekana ne mümküne yani visa salim tebilhav bazbejim jibuya dava paşa mecni heri bir çirok yeme de mekane sumut zdetönen yani az kaldıkım mesela çiroka verdalal da az beji mesela ve çiroke de deneri o kala gündeki şunda moydeke ama tu xinci yaptı zanın ku gündeki şunda moya o kyan devere kuderiye bazı deve de cikidin ne zanım az bir bejim az çiroke da az bir baver dikim yani pırsata seri de za bejim تقول يا مثلا شو ما بك beş çem beşah bekti o belki beş ya tane mizahi ya ki trajedi jureki gündi falan hega usa belki hatta nahakat kitabım dernek hatta o pişti bizim kitaba jurek yemin yakemin 2009'dan derket belki anahat nu despit bir derkeven yani tane mizahi dagırtın tane jurekin bajari ye folklorik falan براستی گاواز وانا تدر دکم خوشم دچه
خوشا مدچه جبر کو yani çürük xoda jî bi dina ve xda û xunde kar nefes dikin yaka trajedi dixunin derbas yaka mîzahê dibin yaka folklîr dixunin derbas yaka modern dibin yaka gundî dixunin nam çi derî lê ez vîha bêjim yani belki hin çîrokê min de bêtir mesele û serî de destpêkirin gund be jî axirê ev çîrok bi awayekî modern heta modern tev dibe yani ev dan berhevdina û gundî û bajar û tiştên folklorik û modern derdekî me heye yani ez dixwazim û çîrokê min de ez qala paşxanekî bikim çi çîrok gund derbaze çi bajar derbaze fikrek heye paşxanek heye ez dixwazim ev bê ziman carna ji bo min tiştê min ji bartiye tişekî gundî ye cana tişekî bajar e ji wê ye dema min kitêba dûdiya min e derxista min birêyeke hada yani min gotê ku û gava sê kitêbê min çîroka çê bûn sê çar kitêb çê bûn ez ê çaxî tasnîfekî çê bikim yani ji kitêbên çîrokên hukukî jî zavin yê min mesela dereqe dadê pêktêne û parêzerim ji wê tecrübe min û hayatî hene û ana bûne çîrok ketine kitêbê ez ê yên hukukê alîkê veqetinim û yê mîzahê bekez alîkê veqetinim û yê em bêjin trajedî kêm bincî ez ê wana jî bikim û tasnîf veqetinê çê bikim û ez vê pirsê wiha herî dawî ez dikam ya bêjim zaroktiya min gund û zozana û bazî de derbas bû lê pêş tên salê xwendina navîn îdî ez welat qetiyan hayata min a dinê û lîseyê û üniversiteyê İzmir û İstanbulê berdewam kir û her tim pêkê min Kurdistanê de bû ez mirovên Kurdan ra ez însanê xwe ra alaqadar bûm a dinê jî û bivê nevê hayata bajarî ketû hayata min dikiliye din ketû hayata min û ez her tim hayata xwe de ez wî çîrokên gundî û bajarî didim me re xevdî dihûnim û herhalde û edebiyata me de jî xwe ra wisa rêyek dîtiye. Yani ez vê jî merak dikim mesela dema got em di mêzênin di edebiyata Kurdî de rastî ew qasî de tiştê mîzahî nehatine nivîsîn yani bi qasî got ez zanim tu jî têra xwe dixwînî yani li gor te rewşa geleperiya mîzaha Kurdî got ez bêjim nirxandineke Kurd dibike biyate mîzaha Kurdî hem dwarê çîrokê de hem dwarê romanê de tenê mîzaha me ne îronî yani mesela hinek nivîskara dimezên îroniyeke gelekî baş dihewînin û ez vê pirsê hinekî dî jî tengtir bikim tenê ji bo Bakur ji bo edebiyata Kurmanciya li Bakur ez dibêjim rewşa mîzahê çawa nirxînê Yani ji xwe te ji gavay de gotê û yani bê zav mînakên li ser mîzahê berhemên tên nivîsîn tunenin cana wek parodî derbas dibete de ev hene û carna jî mesela hebek nêzî tabi ez qebûl dikim edebiyat hebekî tiştê banal û hin ciya seksualîtê re hin diştera mijarên dînî û sînorên tabû em dibêjin wan re alaqadar e lê bes em tenê romanê Kurdî cama emî tu seksualîte re alaqadar dibe tu dinê li wir da û tenê mijara heyfhilaniyê da derdikeve ew jî yani têk diçe yani xweş nahûnin û heyfa Kurda pê dixwazin pê hêlînin yani ew jî tiştekî neçê çê dike û nav civakê de mağdur jin e wir da jî mağdurek çê dibe em wir da em alî mağdur nam alîgirî serdest dibin wir da gavetun mîzahê binir û mîzaheka xwe tune yani yek bixwazin binivîsin jî folklorî zêde îstîfade dikin yani ev jî tişteke ama eger tu bêjî edebiyata modern wir da zayıfın yani ez wiha bêjim bi xwe eger bidomanda Mihemed Şerman ji bo min baş bû ama ne domand kitêba wî yekemîn tenê ez çawa kitêba yekemîn pir çawin da ez bi pestin kardînim baş bû hed kitêbê wî dinê roman û ya dinê têk çûbûn bi rastî jî divê me re pesna jî û tişt başbûna wan jî xirabûna metna jî nivîskar azade bîne ziman xîncî wî mesela çîrokeke Rojan Bernas hebû ez heyfa xwe dinim ku Rojan Bernas çima çîrok ne domandiye aliyê wî çîroknûsî û wek şartî jî gumrah e wir da jî çîrokê wî hebûn dîsa nava millet wek tiştê rojana hatû girtin yani rojana girtin şekî pesnî ez vê bêjim ne domand ev baş bû xîncî wî cena ez dixwînim kêm mesela hin çîrokan da derdkeve pêş yani ûsta
تو نکاری بیجی کو اف چیروک نویسه کی میزاهی تونه yani sedemeviya çine sedemeviya ez bejim herkes o sanki tiştin dini politik ve propagandayı dinle zaman ez fahmdikim debek ez navnadım hakaret jnekim naqiz nebe yani sanki to debejik ertişik politik jimi zahid beter ambijin ve şunda mayineki ta bin zaman o qalbikin yikareki hin piroz bikin جبه اوا yani hatta rade ki ne tane jibu çima mizah edakan yani edebiyata kurdi khoda ka tişteki yani kriza ka mezana devi neviskar o evi şunda mayna az binim esera khada viya tamam bikim bidominim o serast bikim ev tatila ka baş nine yani burada tiştik anakronik zak çedibin demin kahraman ki mina embejin derviş avdi nişkevda vek gerla ki tevdigara hoş nine yani sedeme wana nizam ki çıkamaz xuha bejim jibu min o mizah tişteki ciddiye devi bekirine o biri avadike rehabilite avadike o khinciwi mizah yani tişteki ne kirine o hem rehabilitam gelda kemasik çed ve hem ciddihela avakırna biri da pikvi kemdu epiyek mizah ama mizah jibu ezdikim diye nabejim mizah da taşqalaka mezinci haya yani embejin Arthur Kasser dugote ko zana befikirin o ali ki vida soytari haya ali ki vida hünermend haya eğer neviskar eğer kesi mizah edeke burada rın balak nade o haşar nebe belki tekçün o bu soytari ki haya yani jibu ve met karol ve deri beja mizah devi ve bir yere baş bede yani jibu popüler buni embejin jibu hoşa serdast da beçe mizah nay kirin yani edebiyat adında embejin nabejim ku joraydan da mümküne dikin li guri mizah hem mümkündür yani be fikrin ku tok her jibu karar ki yeki serdast bide kanandan yeki yitone çibiki tişte hoşe bir şey dibiki ve çaqi to gel himal diki ve çaqi to dui soytari yani Türk nabakada debejin şamar oğlanı namçı debejin şebisa tone besabi ama tok bu xuzi ku tok gelir alaqadar bir düet muhalif bi yani alaqa edebiyat mizah muhalifini perforte o müberij gutu vijiye kedin ez disa debejim yani setiş tane milkin bindestane yani yek zekate yani gori ola dinatı beneri gola İslam'ı beneri eğer yeki zengin zekat doğa o mafi fakira doğa o hem harami doğa gori hukuka İslam'ı ev haramiye o ev gama ev doğa o fakir tek de şey demire yani ama fakir doğa bu hayat bibne fakir halal yeki neteperestliye millet serdest kava neteperest ve alet edevat silah her çeşitli de heye o yeberek bede yibendest ona holiye raka dua faşizm yani ama millet bendest ne ve neteperest nikar ve serbkave çünkü evvel neteperest ye xu haşarbe geçebe ama jibu millet de teşkilatına jüber ki alet edevat de win hukuka vetine İslamiyetine rebebiyetine çekvetine nikar kaçıra bu teşkil ama jibu xalas bu nawiyaci tişteki peviste mizah jüsay mizah serdast anay megut eğer bu serdast tabii ki to debi soytari ama tok bu xuzi tişteki hüneri çebeki o bigice armancaxın devet jibu bendasta çebeki evi idabekim jibu serdast tişi çekirin na mizah to soytari او که کوسا anekdote کوسا تیویرام demek yani gerek mecmej ve muhondu bu Aziz Nesin Bulgaristan Balkana halata mizahya heri baş verdigri doğru jüvede komek neviskar peratene Türkiye o val Türkiye digareni İslamak debeje Aziz Nesin debetne neviskar ki mazini debeje çima debeş xojiyana ve hamu mizaha yani tişteki ev qasizede teli zedene kiriş bergo hamu jiyana ve mizaha asas dıvırda vakte go am lukurdajid mezenin nav jiyana medej yani her çıkası ev trajedi hebinci zede trajedi hebinci yani jiyana min lugun tebiramın gele gunde juda jizgariyama yani brasti mizah dınav mulatta tişteki geleki ber bıçağı yani hem ev mizah ka xoru hem ironi و her çeşitli bir mizah ve gireday lebes de edebiyat madem geçeden ve ki
nabinin yani mesela. Ve ne yapacak vekildi? Yani mesela aliye mizaha siyasi veci yani Kurd ne avkası peşketin yani dostekte yek dikari bijmeri vaka mizah او yani tevahi gotul gor konteksta mizah ile binare belki o tamamı nebne mizah. Sedema veç yani çıma mesela mizah ka siyasi legal me peş nakeve em behtir be mücari folklorik radminin. Vaha folklor xostari xo mizah ve perxorta yani yani layık şabaş yan bakın o em pesindarin em lazım hürmet nişandı ku yek be heşeki geçti gihandan rojame tşeki başali iruşun da lazım ek tşeki de bir avakırın gavat mgot ya çav koster de beje zanat bidi berçav ali ki vida taşqala soytaribuni yekici hünermend heye hela politik da mizah jxu eğer rast politik bu ne ka propagandist peş be namizah. Yani tekçun orada zuçedir be. Yani jxu mizah roşte viyaj devete hazır bi. Yani mizah tani serdest ette ratobi ki orada ihtimal hayatı bu iki soytari. Yani bu soytari nava mali evci mümküne. Yani Kurda dakhna neke. Yani bejin gavade mesela megote ku da mesela dana agiriye da al anda bu ne bisa al anda bu al çabiye nöbetari ve roje geran tüne bu başı gaskır nahat daraveti navranavi kesk soru zere et aliye ki da tebeji ku azeve kaldnakem u tani ya serdast az bikim tek diçi jber ko tüne ev mizaha nava mal da işte biki gavam hatna qada politik ya rojane ji devi em her alida haşar bin u em bizanım ku تشغل لكرتي جنا نورمالية جنا وان بيجن سرداست لمنتي ميزاه بكي جنا تدنير كو نفيسكار خوستياكو وتاني سكنا كخو نشان بده يعني سكنا كان بيجن عالي راس كندن نا و سكنا كبوليتيك نشان ما بده ميزاه وردا نحوي ميزاه يتيك بشا از بيجم سدمك ايفا يا ديامين جي وبلكي جبهر كسينا و جديته ميزاه نهات زرت كرن و یاد یمین هر کس او دخوزه کو درنگ مانه تشتکی لیزده بکن و بیرک آوا بکن تشتکی تهی مال کرن و وک شعری وک گوی کرنا دنگ بیجا و میزه جی جبو بیرک آوا به عالی کی وی دادگره خورتبونه که ویجی هیا یادونی از بیجم جخو همون ملت دگوت بنیاری یک میزه را علا قدر کیمن yani امها بیجن insan دکارن روزی مهی جاری کی مهی 29 روزا بگیریم و ام بیجن کو نوا آزار ایشک اله مکتبن لی او راحت بونا وانا و کن و زده ندومه yani کیمه yani جبوی ام گویا هلدن عالی نویسی و نویسکار و آفرینری جخو هر زمانی دا و میزه کسی هلا ادبیات نویس را میزه را علاقه داره کیمه yani Başka spastim. Havano yani dağlarda da kime daviye ne? Gar perseva haben, amkan perseva vaji bigirin tişteki muhazın bir persen tişteki muhazın ne de bakın. Hazır persek mamusta. Ne kerek? Mamusta براستی میزاوی زب خورده جبروی تشتی متافیزیک چیز زب خورده وقتا از چیروکی متافیزیک توبلو وقت داشک از زب درتسم جبروی بر میزاهی متافیزیک حدک توازیک چیز باشده از ماموسته سر بیا خبرتا که هیا تنه از دخوازم ناف نویسکار کردی دا اوش پیش کرده از تشتی هست موجی خدا دراستی جبوی تشتکی هیا خبرتا هیا گرو yani az abi bersem ta çırga daşık goti çırgın خوف yetersi دراستی از جارن çırga kava dinlisim mesela çırga daşık reviti yani vek tişteki mebisti bu tişteki folklorik bu cebe de gutni
kara azo yani de çe herkesi de tersin az ra derkat temri ama gava kal dikir millet pedi kanya mizah bu yani megut azavijim ve khofi karbinim o ciruka khofi derkat holi mesela bejim ya Azrail evji millet disa vek ruhestin nivisi kitabı da millet veci vek ekik ams kalt mizahi ama ahiri min ev kire teşeki trajik دخوزم چروکی منی براستی خوفی از بکارم وک دعشق سپاس اگه عجبانده به و تعمید هگز بکارم وک دوستی که بد مهودی از جدا بکم دوستی اما اگر خود سر خوشی از یکی دو دج بن ویسم zaten از وان چروکی خنده و از دابش دکم yani dibijim یه میزاهی یه تراژدی یندم و ساجیز بن ویسم یکک از بکمی حتی روزی که گیشت اصلا بونه کتاب خود سر خود belki ممکنه و قطعاندنی اما چروکی خوفی جی زحمت نزد بیشم سپاس باش Okey kese ki piste ki tiştekli zede ki have kan piste av begirim. Mamustaz persekedi bakım yani mesela kitabatı duada kevre selim dediyse doğruda çiroka kabubna ve like yani demen mezeniye tam çiroka ka rojamet beji yani mesela tam ligor ve roja iroya yani mesela zveji merak ettim yani çıma mesela dosya katına tamamı juat çiroka be o yani tehnek çiroka diye folklorik lezzet ki yani çıma dosya ki olsa bu tamamı amadana ki yani sedema veçi yani وكاو يعني قالوا ترسيقوا ويني خوندن يعني مثلا جبر كويه مهنه كي زيادتر خوندواني ما خوندن بخوندواني ما زيادتر جو فولكلور حازدكنان ياجي مثلا تخوازيقوا مثلا هم فولك parça folklorik navdahın ciroke folklorik navdahın nemci ye go işte o modern rojameji yani mesela kompütüre be Facebook be torrenci vakile alakadar mesela ciroke o sayı şu. Yani so hadin mesela damat merak guhde da bandin beri albi manat adınır strana kawana dugu uzun hava yak raksı yak Türkü falan. Az herhalde bir formatı da mama. هذا سبب ما برهفتي وإذا خوشم ميزة براستي يعني از مقابل ديش قلت يعني قابا ترهفت وين خوشم دتشة أما از بقى سبب جناكم از بيجم كوز بندي بمثلا وك شا هيجا قابا دقولت جوركين خوفي بقى حتى ضوية عمري من از ترى دوسة كي جوركين خوفي نكرم بدميسم يعني جبوا أويجي دخمته مقابل ديش قلت از مبيرة كمان هي بيشتي سيتشر برتوكين جوركا دربچن و از نیتم هي از چروکن حقوقی یه میزاهی وانا جدا بکم یعنی بدمالیه کی میزوکا چروکا لاک تاکوت ورداجی hani براستی belki guri mizahı mendeni bitani teceki cudaya yani medya civakira alakadar o kesin ora alakadar le vرداجی تبنر آخری دیسا از کتاب ورو بالکه هم burada ahiri diyse ek yani David'te ki de evi diyse khadikina folkları formaka min evçiye belki ezhabejim ko beter befamtirin Cirok tam dakikada o debejim ko kurtejgana Bemraz Selimi Bemraz tekrini burada çıtka mesela bejin tay metni beri yim mesnevi da neviskar خو تقدیم دکر یعنی خواد شرط نافدا و قالا جیانا خود دکر و مخصوص از ورداجی وک میزه کار بینم یعنی به آوای که میزهی داونا رو پسند دایخن وردا و ام دبیجن کو ناوی عجیب خیر ناوی کیرکوه مثلا ام بیجن دما سیبر عالمی دا تفگریه فلان عمری داویه فلان از حیات مدیا جواکی کهتی حیات ما و عمری سلمی بمراز وک میزاهی کار دینم خداست بره کدر دیسه خداست بره دوباجه یا ام بیجن مسنویا یا ما یا دیاجی ایده مریه پشت مریجی و لسروی دنگ بیجک ستران geçet که دنگ بیش که فیسو yani فیسی حرکتی که دخوزی امیج کرتهی بخونن
Stran lek da heri davi de dengbiş feyso stran da çetka bu Selmi Demiraz. Hayvah lemin salamiyo piri feysi şiri Instagram'ı civika Twitter'yo. Xwedî 20 hesabano. Duan hesaban da fotoğrafın rengo mengone. Tede liber çamane qaraxi çend behrane leser birce kelahane. Roj û hîv di nava 2 trilyon dane. Tede liber sifreyin taştiyane. Bi hevalan leser masa çayê kevxweşe. Lokantaya go qet di ber riyê rej derbaz nebiye xwe kevxweş îstike. Tede nargile liber lêvane dumana pûr û pupuyan leser porane. Teda rojekê li ber balafirxaneyê Enqerane, rojekê li ber deriyê Moskova, rojekê li New Yorka Amerîkane, xebetkarî her rojane lê her dem li esmanane. Hayvah lemin rabe mirî feysiye rabe şêrî Instagramê rabe bazê Twitterê rabe binêre ji êvar da çîva tweetane zinga peyamane gurme netikandinane ji êvara Xwedê da em kuştin sehet û avaza wan laykane heyfa min nayê li wê heyfê heyfa min tê li wê heyfê çi bikim îro her du tilyên tên beraniyê nagerin li ser kilavgenane heyvah limin yani dîsa wir da jî û tiştekî dîsa xwe digere folklorê bawekî belê rasta ji bo min herhalde tiştekî nabe wisa ez bêjim. Pirseke we hebe û karim bipirsin ji xwe wextê me jî dosê deqê meman kesek pirsekê neke zê tiştekî dawî got bixwaze lê zêde bike ya jî tiştekî dixwaze bêje tiştekî me ji bîra kir. Ez vêya bêjim madem hata dagirtin û ez çîroka Virdalal ez bêjim. Çîroka Virdalal hebekî ew pirsê te hemîn mikirin wan re eleqedar e. Belê. Wiha eleqedar e û te de hem mîza heye û hem şunda mayîn ma hinca rewşa Kurdan heye û tiştekî ez dixwazim mîzahê de kar bînim ji wir de heye. Wir de yek gundekî Kurdistanê winda dibe. Esta em hindirê çîrok de pêt hesin ku winda biye. Yek gundekî heye Silêya navê û her tim qalan tişta dike gundî dibêjin Virdalal. Yani nabêjin verektên Virdalal. Ji ber ku gava çinin malê qala tişta dike ew tiştî ew qal dike virê ew qal dike hefsala wan da cî nagire. Yani ha bifikirin gundekî şebeke nedîtine, elektrik nedîtine û kanî nedîtine, mal ise malan nedîtine û belkî xaniyê wana koxin. Yani kuçika vê dixin û li ser kuçika avak germ dikin wisa bifikirin. Ew jî çûye 10 salon da bî hatiye û qala televizyonê dike. Em ê de televizyon nabije fîşlî bendekî diyareke ve dikin dibe qala soba katalîtik dike hesab dikin heta me de maftiya çöpê ama ew qal dike gundî re çekî bi sêhre. Dibêje tu bendekî dêr ve dikî ew soba xwe pê digire jin dibêjin ya çiçekî xweş. Fîşî kaşkî da dimire pê vedikî vê dikeve û argûn jî xweliya wî jî tuneye dibêjin. Çi tiştekî sûdbexş e çiçekî xweş e dibêjin. Tabii qala metro dike, qala televizyonê dike, qala çi dike û dibe sebeb îdî gund her êvar çina mala wî ye û sebebê sohbetê ye. Ama dibin ser mela, ser şîxa digerin pak ve nam çûye falan. Hedî ya rastî çi ye? Ya rastî ew rojekî şivandî kiriye. Turîst hatine bi cemetin, wana qencî kiriye, ena cemet rizgar kirine, wana qencî kiriye. Hildine beka ere birine Almanya'ya. Dema vedgera tê qala Almanya'ya, qala tawarî çi dike, tahwîla gundî da modern, heta modern tune ona dibêjin evî serî av daye. Hatta hinek wek gotinê min veşartî gotiye, gotinê lakan ew ayna evresî. û dibêjin ser û bilbona hêvê falan filan qal dikin û tiştê psîkanalîtîkî jî tide. Yani vir ta mixwist ez bêjim ku modern bûn bi fikrê alaqadar nîne. Dîtin de alaqadar e. Alet edavat tune hezar carî qal bikin işte pê nehesî. Em kut pê dihesin wisaye Swîz û radon rojekî zarok dibêje gurek tê kütleka mezin sewra baza dibêjin tiştek dabaz wî hemî gundî de dikevin tên silî jî derketiye dibêjin. Ew kütle tê derbaz doye ciyekî tiştekî davêje wira duman radoye. Çîroka dibêje ku yê îroşan dibêjin ku îjar negotinê Virdalal gotinê silî. Yê îro şinda cara negotina silî yê bigotina Şêx Silî. Binêre zanebûneka kêm çêbe jî tê de kemilî nebe
Yeki evdine asla kerameti. Yani bu şehseli ne bu seliye şu dünya dit o hat naragote bu. Yek eva ya diyeminci o muhus az bejim ku. Yani tiştem ilu tıra dizin evci hayata modern az bu az bejim. Muhus bejim ku yani tiştem teda dijin ilu vak merce rezeti demek ki o Ütopya hane kabu. Fikre heri mezin çiye o muhus ku az bejim ku Kürt dama teknoloji ra rob roman idi bomba baran bu, tavre bu, ne ceran bu, ne elektrik bu, ne radyo bu. Kürt dama yakemin ditin o akhavun hatta bomba kırın tarek sara dabaz bu bomba işte bira. İdi Kürt yani raşa ona çabu nezo ben berçava. Ez dibej mevat çiruka habek serancama nevisa men o mizaha men derdimin direder. Direniş. Spaskum. Spasiyavştkum havarno jibegun beştar bun. وبصبر قهداريا مكر وهروها جارك كذي سباسيا قرأت هنا إسطنبول أدبيات في وشقانان وبهارتكم وسيري درجي كي ممت وجمرة آقاهيدان وبصبر جمرة جيروكي خورا فكرن برسلا برسيمدان بمينن دخوشية ده اجي سپاسدار بون هاتن و وقت اخداوه و کیف کمزن دامه سپاسدار اشاخرین نوبهاری me و سپاسدارین کاراتانه کتاب evime جیخ دانمه او درفت دانمه جبو مدراتوریتا دلار جی سپاس دکم سپاس بکردم